zingakanani yobekeze Isitazami zingakanani yobekeze Bonani ugogo Mseleku lona niyamazi ugogo Mseleku ukuthi uma esefika ekhuluma kusuke kukhona okubalekile asuke ezokhuluma nabo bonke abalandeli bakhe nababukeli bakhe bonke. Namhlanje inenduku engiyiphethe engifuna ukuthi nginazise yona neke nizwe uma kuthiwa kunamanzi amnyama kulelo khaya uthola ukuthi akusebenzi muntu akwenzeki lutho noma ngathiwa nosebenzayo ukhona umuntu usebenza ngenkosi sikelela uyaciciyelwa nje akuvumi into zakhe naye asihlangani. Kodwa-ke ngoba ithongo usuke khona umuntu alisuke limbekile ukuthi yena kubo yena ozobhatalisa phakathi kwaleli khaya ukuze abantu badle baphile abasuke bekhona. Ngoba noma yiliphi ikhaya elinenkinga kodwa kusuke kukhona indlela yomuntu oyedwa othize obhatalisela ukuthi ukwazi ukudliwa kulelo khaya ngoba ithongo alilahli wonke umuntu ukuthi la ekhaya bese kuba nje kuthula ukuthi edu akusekho into ezokwenzeka akusekho into ezozameka. Kodwa-ke kwenzeke-ke nje ukuthi noma kwenzeka sekusetshenziswa sekutohozelwa lokuthi kutholakale leyo nto leyo yokudla kuphela akusekho okunye okwenzakala okuya phambili. Lokho izizathu zaloko izinto eziye zenze lezo zinto lezo ukuvalwa phakathi kwekhaya nifakelwe amanzi amnyama uthola ukuthi izinto zakulelo khaya zimnyama zonke akantombazana kusebenza umuntu akwenzeki lutho nokuthi uthola itoho liyaphela ngoba yini kwakhiwe ukuthi izinto zakhona phakathi kwalelo khaya zibe mnyama kungabukhona nje into eyaphambili. Ugogo uyakwazi ukulungisela amanzi amnyama zaphinde futhi mase siqedile kwamanzi amnyama bese singenela kwamhlophe silungise sesivula-ke phakathi kwalelo khaya ukuthi izinto zakhona zivuleke kukhanye kube clean izinto zivuleke zonke izinto amantombazane othola anenkinga nawo kuvuleke nathola abakhwenyana abangasebenzi bathola umsebenzi abakunjani bathole yonke lento abasuke bedinga. Namhlanje na-ke ikona-ke ngithi cha-ke nginitshele kona futhi engifisa ukuthi nginazise kona ukuthi ngizobe ngisegoli mhla ka-30 no-1 no-2. Ngicela nokuyala abalandeli bami ukuthi inamba leyo 066 ayisasebenza idlongi kumina. Noma ngabe kuthiwa isiyabuya ngeke ngisayisebenzisa. Ngicela bangizwe kahle bakwethu ayisasebenzi ngoba yagcina ithathiwe kwaba ngathi iyabuya wayiphinda lo muntu wayithatha. Sengise umuntu owodwa indoda nonkosikazi abantu ababili abangapha ngala ngakompumalanga labantu labekhona ngibazi yonke imininingwane yabo amagama abo ama-ID yabo yonke into yabo nginayo la kumina. Engisholo ukuthi-ke bakwethu ngiyacela ukuthi umuntu uma ezothi ufaka imali uma kuwukuthi konto efunile kumina uzofaka izokubuza ukuthi ufakela abantu ufakela u-N u-P Mseleku isho njalo noma Messi Mseleku kodwa lithi NP. Uma ingasho njalo ungakulinge uzuyifaka imali yakho ngiyanicela bakwethu ngoba ekugcineni nizobuya into enkulu ukuthi afake imali kumuntu oyezenza wena. Cha ningangivumeli into azenze mina. Niyabona nami ukuthi mina sengumuntu sengimdala manje ngingaka nje. Angikwazi ukuthi ngenze into yobugebengu ukubamba abantu imali ngibalekisa ama-custom ami. Isitha sami leso engiyosazi ngelinye ilanga ngoba kuthiwa akukho kuyophelela obala. Izinto zonke kuhamba zivele obala and vele bavele obala ngoba mangithanda nje ngahamba siyobakhipha lebekhona ngoba ngiyabazi ngabekhona sengibatholile ngendlela sengibabheke ngayo sengibatholile ngazi amagama abo ama-ID yabo yonke into yabo. Ngelinye ilanga nje kusho ukuthi hayi kuyozwakala okunye ngendaba yabo labantu abenza lobucili ngoba umuntu wesifazane nendoda futhi abantu abandawonye bahlezi ndawonye. Ngiyacela-ke bakwethu ukuthi niqaphele ningayifaki imali ey'tolo ningafaki imali ko-Shoprite ningafaki la kuthiwa yifakeni khona o-estate mali engingabazi labo angibazi mina ngiyisebenzisi leyo into leyo. Mina ngisebenzisa imali yami ngiyifake kwi-account nabo-ke bawusebenzisa u-Capitec sebevane bafakele u-Capitec ukuze nina nididiseke kodwa qaphela ukuthi NP Mseleku kuphela uqaphele leyo nto uqedile. Yiloko nje ngifisa ukuthi nikwazisise ngempela ngoba angithandi ukuthi nigcine nibambeka ngoba abantu benziwa umona ubona nje benza yonke iyona nto eyenza le benze zonke lezi zinto afisa umuntu ukuthi sengathi ngabona nazi abayingane bothwasa ngoba kusho ukuthi ufuna ukuthwasa hamba yothwasa noma engenalo idlozi wabona phambili ukuthi uthwase kwenzakalani. Hamba yothwasa wemphekha indini ngoba ufuna ukuba isangoma ube isangoma izobona phambili na ukuthi kwenzakalani qhubeke na umbone ukuthi wenze njani. Uhlukane nokuhamba bamba inkunzi abantu abasebenzayo noma abenza lo msebenzi abawuphiwe abantu abadala babo.
Ilokho-ke bakwethu benginazisa kona ukuthi ngizobe ngisegoli njalo mhla ka-30 ekuseni siqala ukuthi sisebenze u-30 u-1 u-2 sizobe sisegoli. Okunye-ke enginazisa kona ikona lokho nje kuphela-ke akukho okunye bekufuna nje ukuthi niwazi ukuthi lo muthi ukhona njalo ngoba khona kuthiwa ukuthi kweminye imizi hhayi kuvalekile ukuthi utshentuzi ubone cha phela la amanzi amnyama-ke la sekufuna nje ukukline kuze kuyogcina kumhlopheni ukuthi kuvuleke zonke izinto zikhanye. Siyabonga amakhosi amakhulu, thokozani.